برئيس درشات عبد الرحمن ريفبري فرمانجها جنجها دهوكي والدهوكي تجلمه كايك درشات هلبته هر دو ججني تبيروز من جبركو دو ججني رو توزاني كواتا دهوكي جي قدي سروشتكي قالكي بهم بايا قالكي بدوا دفي چارچوبی دوا کوالی پیوندی دار تدبیر نو جبو کو جنگها پاقش بمینه چنه گلو زور سپاس جشن هوا جشن همي ملت كرد بيروز بيت جشن رمضان وهر وصا جشن نوروز كو صباحية بيستويق آداري بيروز بيت الهمي ملت كرد حقيقة جنگه بابتك جلا جرينجا طيبتي كبحث و مها آدار بكين مها كجلا جرينجا الدف ملت كرد بتایبەتی ئەگە بەحسێ چوونا خەلکی بژدەروەی وڵاتی ژدەروەی باژێرا سروشتی کو سروشتێکی گەلک وەکی تەگوتی بەهای گرنگ مێ هەی ئەڤروکە گەلە گرنگکە ئەم وی سروشتی پارێزین هەر کەسێک شێت شلای خۆ بە وی سروشتی پارێزید ڕاستی بابەتی ژینگەهێ بگاوێ بابەتێکی گەلکی گرنگە سەرانسەری دنیای ژبەر و ژینگەه گەلە گرێدایە ژیانە مرۆڤی ئەگە ئەم بەحسێ ساخلەمیە مرۆڤی بکەین ئەگە ئەم بەحسێ ژیانەی بکەین ئابۆرێ مرۆڤی بکەین هەروەسا هەمی بابەتی دی ژیانێ گرێدانە ڕاستەخۆ هەیە گەل ژینگەهێ ئەڤروکە متبینین گەلە جارا ئەف سروشتە هەنێ کو وەکی تا ئاماژە پێکری گەلک سروشتێکی جوانە خەلکێک زۆر بگاوێ ینی قەستا کوردستانت کەنیش بەر وێ سروشتی جوان گەلە گرنگە ئەڤروکە ئەم هزرا خوب بکەین کادە چاوە پارێزین ما گەلک ئەگەرت هەین بۆ تێکچوونە وێ سروشتی یەکشوان ئەوە دەمێ خەلکیش تەش دەرڤە ئاگرا هەلکەن هەروەسا بەرمایکا ئەتهاوژنەت ناو وی سروشتیدا هەروەسا گەلە جا دەبینین ژێ دەرن وی سروشتی ژێ دەرن ئاوێنە یدیترە بيتا كوتيك تشيت أبجي طبعا كارتكرنا خو جالك يا هي السيرفيس روشتي وبردوام اف برمايكا عن كارتكرنا وان برمايكا ده بردوام بيتدفيس روشتي دا تايبتي اجاش وان برمايكا بيجين برمايكا بلاستيكي بن اني ديدر بن اوه همي تايبتي ورزي نپیشاوه بس ورزي هاوين ده پتر پیشاوید هر واسا اف برمايكا بيتا اگر بو آگر بربونا ناف سروشتی تایبەتی وقتی هاوینه اگر اجا دبینین اگر بربونا آگرا یعنی کو او آگرا دجوارتلته چوکو گلک برمایکت هین ناف وی سروشتی بله البته بتایبەتی پلاستیکی که اگر شده گتا گوت یعنی اف پلاستیکه 100 سال دوین حتی دناف عردی داشتی دبیت یعنی باندوریویل سر عردی سر آخه پارسال بتایبەتی جی که هند کس هبونه مخابن جینگه پیز دیکرن پابندی پاراستنه دبون ولی هات اجراات هان نکرن حتی زیروان هات ندانین او کسین جینگه پیز دیکن بین دست نشان کرن جبرکو بین سزادان جاره کدن وینکن که واتا بگشتی خلیق پابنده لهنده کس هنه وصا پابندین ایدی هم جینگه پیز دیکن که واتا اجراات تو اید جدی بران بروان کسان کو پابند نابن گلو دی چه بن بله راستی وکی تآماجه پیکری بابت بحث پلاستیکی کن یعنی نه بس پلاستیک و 100 ساله ده حلیت او پلاستیک بری بحلیت نگلک کرستن جهراویت دا یعنی اف پلاستیک دما هشتا نحلیا یان وقتی آگر گهته گلک کرستن مواد جهراویت دا گلک دجوار کود بتا اگر بو پیدا کرنا نخوشین گران الدف مروی تایبەتی ئەگە ئەو بچیتە داخلی یعنی ئاخر بیت یانجی وەختێ تێتە سۆتن بچیتە ناف هەوایدا ئەبە هەمی کارتیکردنا خۆیان هەروەسا وەختێ بچیتە ناف ئاوێدا ئەجبەر هەندێک گەلێکا گرنگە ینی هزرامەت پلاستیکی دادوێت هزراکا گەلک یعنی ئەمە مەترسیدار بیت چونکۆ ڕاستی گەلک ژینگە پلاستیکی پیسکەرێکی سەرەکیە بۆ ژینگەهە بابت برنما طبعا ما وكو ربيجينجي هروسا بشواكي قشتي حكمتها هرما كورساني جالك رنما انا بو باراستنا جينجه افريكا بيجين وكو جينجا وكو بيجين شارواني هروسا طبعا ما دارستان پلیس دارستانی و جنگه اوا همی اوان جهات و گل جهات دین رنمایت هین بو پاراستنا جنگه هر کسک بیت اگر بو پیزبونا جنگه و بهتا مثلا بهتا دیتن دف بان پلیس جنگه دیتا سزادان و اوه همی طبعا کارتکرنا خویا هیل سر جنگه
ولی قاید شاد بیویا سرنجات گشت بی بالین پیوندی بو خلک بگشتی و کتا پیتر بحثا نایلونی کی جبر کو بارا پتری او کلو پلنتینا بکارانین نایلونینه چوکو نایلون ظرف گلیشی به چوکو نایلون دی بعنی او بالاخره بزانی مترسیا وی نایلون که سر اردی بيجي بيري چند مترسیا که جدیه بونها بو پیش روجی که حتی در چارچوب سیران بهار ده البته بهار تایبت من دیا خواهد تو زانی لهم دورین سنور پارزگاه دوی که داخل بچید اگر ام بحث دابین کردن خدمت گزاری بکن لهندك جان هند بتا قرابال خندك خدمت گزاری هنا توزانی ين پیوستن که روزانه خارج وان خدمت گزاری بکار بینید بو ویکی و چکریه براستی بابت خدمت گذاری ها پتر گریدا رببرین گشت و گذار و رببرین شاروینی که راستی پتر او دوی بابتی دا کو بشن هندک خدمت گذاری ها دابین کن بو خلکی بتایبتی یانجی بجین رببرین دیتر وکی رببری ها هاتنو چونه دا بو نپیدا کرنا قربالغه و يعني بيتا خلق جهه خلقي بيتا جرتن جبر هند ما طبعا تنسيقات جلوهاي بس بتر ام وكو هاري كاريت كانت بابت باراستنا جنگه هدا از بار کم اوجی وانجی هندک پلانا هی تایبت که بحث مرببریا گشت و گذار کن آن پلانت خود هین بو وان روجت به هل کفتنا نوروزه بله سپاس کاک دلشاد عبدالرحمن رببری فرمانگاه جنگه ها دوی که کد سروبند کم روزا ججنه دا ایدیت تشریفی نا استودیا کردستان 24 دوی که بحث وی پرسیب کن گلی سپاس